amasezerano y'Imana nubwo yatinda erega azasohora ibyo yavuze no kubikora izabikora amasezerano y'Imana nubwo yatinda azasohora ibyo yavuze no kubikora irabikora ntacyo yavuze winanirwe kugisohoza n'ibyo yavuze erega nabyo izabisohoza niyo yonyine Imana twiringiye ntabwo igicanganyikirwa ibyo yakubwiye uri mu cyumba usenga no kubikora izabikora ibyo yavuze ku rubyaro rwawe izabisohoza ibyo yakubwiye uri mu busuhuke no kubisohoza izabisohoza kuko nawe ayikoma mugokora habe na dayimoni iyayikoma mugokora habe n'abarozi nibayikoma mugokora nawe
wayikoma mumukora w'icyambere nabwigibesha oya icya kabiri gira imbabazi ijambo yivugiye ubwayo iri kurikira atati ijambo yivugiye ubwayo iri kurikira kubera ko ntakijya cyitanga umugambi w'Imana. Imana yavuze ngo izakwambutsa ko nagendanaga na Mose ngageze imbere ya Yorodani agira ubwo nanezere kukubona kwino dusirimbe tanga umwanya ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana rirarema ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana rirarema ntabwo ari umuntu wibeshye rivuze rirabikora rurema ruvuze ijambo rye ijambo ry'Imana ijambo rye
abantu bakuru n'abasaza abavyeyi n'abakecuru. Yes. 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 Vuga ijambo rise uzahora urima nayanje nyemerera nongere mvuge ko mu byitwa Imana byose nayagereranywa nawe tuzacyaremye ijambo ryawe byose byaremye byose byaremye ijambo ryawe. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Turanezerewe kuba hano. Mana wawe umugisha ko mwatwakiriye mukatwitaho ku manywa na nijoro. Mana bagirire neza. Turabakunda niyo mpamvu twaje kandi turabizi neza ko namwe mudukunda. Amen. Nitwa Frank, sengera muri Foursquare Kigali, na Musabwa sengera muri Foursquare Kigali, na Alex asengera muri Foursquare Kigali, Ivan asengera muri EPR, Mutoni nowe wacu Kigali nawe maze iminsi hano. Bose ko turabana muri Foursquare,
nishimiye Mutoni Muheruka atarashakwa, nshimye Imana yamwubakiye, tunezerewe pilote. Bwana sifiwe sana. Sasa sinoririmba ngove ku gatuti tudasirimbye, biragoye. Aho kugira ngo mburi igisirimba no buri ndirimbo, umuntu wese agira uko yahawe ibintu. Siko kwiza twakoresheje iminota bitewe nuko bayiduhaye kandi nuko twumvaga dushaka kuyikoresha niko yanganaga, mu byihanganire. Nanje zibe mu mahema yawe ibihe bidashira, nanje mana we, nanje zibe mu mahema yawe ibihe bidashira, ingoma yawe, ingoma yawe izahoraho, ubwami bwawe buzahoraho, nanje nzizire mu mahema yawe ibihe bidashira, nanje mana we, nanje nzizire dutange haleluya babategura indirimbo tuzamura Imana icubahiro. Haleluya 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 haleluya. Kabaho n'amagufa yariyumye nayo akumva iryo jambo akabona ubuzima. Iryo jambo niryo ryazuye umwana wa Yahiyo ari ubuzima. N'ibisi yarumvise ijambo ry'Imana bazikabaho n'amagufa yariyumye nayo akumva iryo jambo akabona ubuzima. Iryo jambo niryo ryazuye umwana wa Yahiyo aba muzima. Iryo jambo niryo
tumira Yesu uwepo wake maishani mwangu umenifanya unyenyekevu na kwake mimi nimetulia ninangoja atakaloni najua Bwana aniangalia mambo mengi ya kunifurahisha. Haleluya. Tuzamuri ibiganza dutarame Imana Yesu. Ibiheni byashobora gukura icyo yavuze izimenyi iherezo kandi hagaze ihumure ufite imani ikomeye idashobora kwirengagiza ku buzima bwawe n'ukuriza ishimwe. Haleluya. Muratuje kabisa ko murumva ko murumva kweli niko kwiza. Bwana sifiwe. Ndakubwira abantu ngo ntukaririmbe indirimbo kubera ko uyizi usanzwe uyizi. Iyo ubitekereje gutyo nta kintu gusigira, ariko iyo ubishuruka bitekerezaho birakunda. Uyu mugoroba nazanye message yo kubabwira ngo muhumure kandi mukomere. Dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira y'abera. Ubuzima urimo kuba ntabwo bizakunda kurana perezida w'igihugu muze mubona agira ibibazo bizashira tugeze n'ijuru. Muzamanda aravuze ngo tabu zangu zikisha nitamwona Bwana wangu akinikaribisha kule, karibu upumzike. Hapa ndipo nyumbani kwako, hapa ndipo makao, hapa ndipo mahali kwako, karibu. Naona mbingu zimefunguka na Yesu mkono wa kuume akinitazama kwa upendo, kwa macho yenye huruma.
Yatosha. Yatosha. Yesu akanipeleka nami nitaimba hosana, hosana ndiye kubarikiwa, nitaruka kama ndege hata milele. Ukute Imana amashyi menshi cyane. Kota leva Yo 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 ukonza zaba bikose Yesu zagusiza ukonza zaba bikose Yesu zagusiza ukozaba bikose nabigenje gutya kugira ngo tudasiga abasaza n'abakecuru. Bwana sifiwe. Bakera data hano tuzamura ibiganza. Yatosha walivyo kukomea, yatosha walivyo kupiga, yatosha walivyo karibu upumzike. Makimbili ni mambahu katika peso lolote, nisikimbie adui, nishireka katika vyote. Shaka sebeni nziza. Bwana sifiwe. Uwo bitaza kugora se guhaguruka indirimbo bagumye kunsaba yaroza muhanda ivuga ngo aciya kwa jina la Yesu. Banzurekeho gato papa. Bwana sifiwe sana. Abo twari turi kumwe niba rejo niba ari muri veye nababwiye ubuhamya bw'irandirimbo. Muzahishurirwe cyane ikintu cyo kuramya Imana no guhimbaza Imana mu ndirimbo mufatikanyije n'abaririmbyi bose. Habamo ikintu gikomeye cyane. Haleluya. Amen. Kandi kuramya no guhimbaza Imana ni inyungu z'umuntu ku giti ciwe. Tugiye kuvuga ngo aciya kwa jina la Yesu. Bwana sifiwe. Jewe iyo ndirimbo ndi mukwiririmbira igihugu cacu ca Kongo. Uyu muririmbyi yaravuze ngo kwenye nchi yetu tumekuwa watumwa, sisi wetu wenyewe tumekuwa maomba, tunaishi kwa mashaka kama watoto wa kambi, haki zetu za msingi tunazo tumenyang'anywa, umeshasani umekalia mafanikio yetu, kumemilizi umekamata baraka zetu. Sasa tunasema tumeshatambua vita tutapigana, tujue haki zetu, upende usipende lazima uachie, tumechoka. Abumva bafatanyije nanje kugira iryo shaka dufatikanye turirimba ndirimbo. Ejo muri twari turi Goma n'aba bacu ngo nganda maze kwambuka umupaka urya ngo ngandagire ku butaka bwa Kongo, ngo ntekereze nama numva nkishavu mu mutima. Iyo ndirimbo numva ko yongera kuba nshasha muri jewe. Timufite ifuhe ry'igihugu cyacu murarifite, dufite Imana izayumva gusenga, itabara bayo iyo gusenga iratwumva. Dufite Imana itabara bayo iyo gusenga iratwumva. Dufite Imana
Muhaguruke turi mucuranga data. Nibiza gukunda ufata akantu k'agatambaro. Jaka agatambaro wakubita gutya. Bwana sifiwe sana. Kanciriye inzira zikomeye mu buzima bwanje. Migisha nyinshi mpagazemo uyu munsi wa none. Ndavuga ngo achia baraka zangu, achia mafanikio yangu, achia familia yangu, achia ibintu zose kandi bikagenda neza. Bivana nuko wabyizeye. Curanga papa. Niba hari icyifuzo nawe ufite kigendere mwaho ngaho. Jameni mateso haya mpaka lini? Kama ukiwa mpaka lini? Nyumbani kwetu wenyewe tumekuwa wageni, kwenye nchi yetu tumekuwa watumwa, sisi watu wenyewe tumekuwa mbao, tunaishi kwa mashaka kama watoto wa kambo, tunaishi kwa mashaka kama watoto wa kambo, haki zetu za msingi nazo tumenyang'anywa, tumeshitaki umekalia mafanikio yetu, tumezilisi umekamata baraka zetu. Sasa tunasema tumeshatambua, vita tutapigana tujue haki zetu. Sasa tunasema tumeshatambua, vita tutapigana tujue haki zetu. Hata usiseme lazima familia zetu, watoto wetu, ndoa zetu, familia zetu, nchi yetu, nchi yetu, nchi yetu, nchi yetu, nchi yetu, tumuvugira abatamyi kandi twarukundo mana y'ukwizera ryaje we Bibiri sivuga ngo wegera Imana kandi ngo nurwanya Satani azoguhunga. Satani ariho, ando mwanza shaka kumumana nk'imbaraga ndiyorosha, unagarorosha. Ejo mundi bari banyishiriye, mwana bibonye kuri social media, bari banyishiriye baragenda ngo buce baragaruka basanga ndi maso bagwa murambusha, baraza bagwa murambusha. Ashindwe Shetani, ashindwe, ashindwe Shetani, ashindwe, ashindwe Shetani, ashindwe, Shetani, ashindwe, turirimba kandi kamwe kagufi dusirime dutanga umwanya nitumara tumva ijambo ry'Imana. Dufatikanye indirimbo nitumara dusirinde dutanga umwanya, twese dufatikanye gushima Imana. Umuntu wese afite impamvu yo gushima Imana kandi tubana Imana y'umugisha. Zamura volume, zamura volume. Akira, akira ishimwe ryanjye yewe Mana, twese akira, akira ishimwe ryanjye yewe Mana, yewe Mana.
yewe mana we wumvise wumvise yewe mana we wumvise bakumenye zavuga imirimo yawe mana zakuvuga bakumenye we ayiwe akira indirimbo akira amashimwe igira Mami we igihe we Mami we Yasuri akira indirimbo akira amashimwe yewe Yesu we tugiye gusirimba ntacyo nari mukunga papa curanga tutaza gutwara umwanya dufatikanye indirimbo twese dutanga umwanya
nimwicare Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Tusange haleluya zonyine. Ni amahoro. Twisha. Ole baba. Alexi. Ngwino mu baking haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Izuba korera vanze usarire. Tuzamura ibiganza by'Imana icubahiro. Pastor Imana umugisha. Twongera tuzamura ibiganza twese. Sinzanzwe ndera haleluya cyane ariko narazihawe muri rivuga butumwa. Twongera tuzamure kandi twese. Twongera tuzamura ibindi rimwe. Uyizera gukora ikintu gikomeye. Yewe zamura zamura. Mumpe kipaza sauti. Yes. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tugiye gutangara rero yuko Yesu ari ku ngoma. Bwana asifiwe. Ingoma z'abantu zizaheshira zifite iherezo. Umuri bivuze ngo ingoma y'Imana ntiyagiriwe amatora ngo hari abantu bagira ubwoba yuko ibyo yasezeranyije abantu ingoma yayizarangira. Ariko uko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora. Hey!
sana. Barikiweni sana, barikiweni sana. Utukufu wa Yesu. Barikiweni sana. Muweze kuketi. Mungu wa mbinguni awabariki. Reka dukomere Imana amashyi.